Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya Net Foodish Ordar mapi Minwan ramangi hakerdob yeng jongpi Ke election menjit nong mikmat kum ki MDC ke Shnong Darrang ke bahap-hapo upur sam ke Giant Hills Autonomous District Council Jonggawar West Constituency da kuwe ke sur ke Raben Penyeng du Khun Samla jong Shnong Darrang Treibor Suchen ban mikmat ke yeng dorba Giant Hills Autonomous District Council Ïakhun ni garai la shim haga jingalang ke belalong haga kat waitrek mentau benai nopra haga jingan dan lang krui naduk ke lam Shnong ki durang ba ke Shnong ki long keme bagi Khun Samla ke Shnong Haga diga jingalang la yo ke jing pin sngo ke jing kren na ki bubun balang balong baladei ke por ban yo ki lam ki bala yo jing shania lupa no pat ba ban shakri yo pat ba ka than kham tam haga bidei ban mikmat chaga district council Shnong yo jenas sekretari jong jesu karena keburom bat karena arau ko Shnong thau to kata ka kamba ke ira kham tam haga ne singi bat por kham tam haga ne election MDC ke karne leite Tharaya ni marantiwi kam tam ui to ibrauhan i Darrang ni mahe ka sur jahan mun ka chop ro dera lupa ya pentingnya rezeki man hikap ta melam simbalang melam padba ata daya syukur tu si sautrik e lebih kur tin hingga ki Treibor Suchen di Barba ata pura tu si berpikur poi lagi krui amadan dia masyom ta benbuh Nang tahu ni election konsumen. Ternyata rayon sampai nak kena pilih di komiti Shnong. Antara dia masuk dia tambah Shnong dan Shnong. Dalam hal election konsumen. Ternyata putoi ba lagi Shnong nak pilih kan. Oleh percaya tentang untuk parti dan kabinet kebor pisah. Teman sebagai job hal election konsumen. Kita kau senori event way play trip ko di Saturday election JCC ngapa sime ko lang Saturday gamba kuno ka railan tham di call ke Shnong ta sito ko tanga si na luwa ko pa spe da persa isu taliman no ring nasional election dan persa di kulai si sarbo boleh berkat dalam dari Shnong